NyinsenNeAwoɔ pere enu say onkasa nwie no na wanyawo na no aduro abosome nkwankwantuo emu won sensem bebre emu yare nimu amane huno ti afia mankwata maklo NyinsenNeAwoɔ pere enu say onkasa nwie no na wanyawo na no aduro enti kwasie danwumre bia radio no na Adom FM NyinsenNeAwoɔ pere upon on watching on radio no na Adom FM NyinsenNeAwoɔ pere 106.3 on radio no na Adom FM NyinsenNeAwoɔ Adom FM Abusome nkwankwantuo emu won sensem bebre emu yare nimu amane huno ti afia mankwata maklo NyinsenNeAwoɔ pere enu se onkasa nwie no na wanyawo na no aduro abusome nkwankwantuo emu won sensem bebre emu yare nimu amane huno ti afia mankwata maklo NyinsenNeAwoɔ pere enu say onkasa nwie no na wanyawo na no enti kwasie danwumre bia radio no na Adom FM NyinsenNeAwoɔ pere apono watchino radio no na Adom FM NyinsenNeAwoɔ pere 106.3 radio no na Adom FM NyinsenNeAwoɔ pere Yadanyamia sena domne na humobronti enama ene yatesani ayetie ntima radio no enna Adom 106.3 NyinsenNeAwoɔ bre ena aso no yada DJ awana se papa se wode dwuma dechechire rema nkranhye wode abre ye yemre na asoin minuanom apemfo anamo amu process ye se mo banyemo emema mo na mo hye NyinsenNe montena se free sabre kosise nonkono ebebo afia amankwa tamaklomene mabedwani papa bi yatena se ba bedi nkomo ne nkomo no hia obia tepe na ya no nwanwa ehia fi se se niema wo fie sex after delivery se oba awawie no one ne dofo no hyiamudie no san na wo se ekro eho nkomo ene ye ba bedi na nwumre every say ya tete complaints ni bebre ene owo ye o mama ne nyese nsem nwanwan so enti ene no ya nya ya midwife pania oba ba na fe yedi san komo no na ya kate bibia sebe ya oba no awo afa ho afa oba no wokuna ni gia musi so na ade ma no be ma no pepepe ya wo how bia emma ko Facebook Adom 106.3 ya wo ho like comment na fe share said de bia wo ye no emma ye no na yani aso mo papa endpoint homeopathic clinic yeda mo ase pa niema mu ye deni nyina no endpoint nya ye mu woguso aso ya sene entimesro na nkomo ekura sei besro bibia kire wadwene e wa hemfie ho enema ye komsi komsa mesro yenko endpoint nyame ya dom adwoada ekina ene na wotwe mu nyina endpoint wo ho boa ye infections emema ye prostate nom ene nyarwa wodo bie hanipadua no endpoint sebra no obeboa frɛ no 0244 867068 0244 867068 mo amo share mo nkoso an share Ruth oben yaboa me ba papa Benjamin Shaw Thomas Andon so ewa ha na ono ndi atenie no a je se ono wonte no ho ase still then so ye day ye koye nim fi se nyame wo hira ye enti ne de no nti wo ba medi obi atam no mom topic na ye ka no na so de wadwene eba na ye di ho enkommo minua ba Regina Abigail Esiama ewo ahaseya ofri midwife ono ene enwumrei oba beboa ye na enkomo etiseye no ye ne no edi eho enkomo abidie ye starting NyinsenNeAwoɔ me hunu ne hada nti abi ye mo akwaba ye nia bibi aboko de nyame adom ho fe too much sedie no ne ye mo enti ta opa Abigail hwa na bra na behwe no nanimo tiyie papa ene wa ma no ho kwan se enwumrei ono ye mbesua de ono ye tiefo
enhia ade na emmoa ye abiga na topic no just say atwork ne to ho no obia ye so anxious omopetie omobehye yen live fi se sankomo we ekoso panso yen sheda entreaty ye nanso NyinsenNeAwoɔ so no we ye dem komo say ye de beba enye sex ne na ye ni je ho na mom faso a ewo so wa wo na chi no e na hu hia ye fi se de no wani je bra na wo ye no sa pepepe ne pese wo nso a wani je saa enti abi yen start ye nkomo no your first question ebebusa one say time be pa ene ye se oba wo a one ne dofo esa ehia mu biem time be ya me da say na otwemienu I say abiga o voice no wa chire kakra ma ha fit na otwemienu echi ko bia no kita hundie empemu fit na otwemienu 2 weeks after birth 2 weeks yes oh okay yo it's you and 2 weeks ekono provided say intete bia ni ho oya obia ni ho un say empemu ago na nkasa no e wo say enije ene yede ye ntino eni say oya ebeka ho nti say oya obia ni ho na ekro ne wu na bibia ye fine na I think say within 2 weeks no you should be ready to go. Okay. Yeah. That's a bibia you okay. Bibia you 2 weeks die mu ye. Yeah, mu ye. Hey. Enti eno no ye 2 weeks ni ye de ono awo ana CS ana say. On say enipa no obia ne na bobre. Nti obi wo ha wa CS. Minimum obi a otime have sex 5 days after cesarean session. Hey. Depending on the type of position and I say ekwan a obefa so a nkita hodie no ebeba so. Aha, nti no say yes say bibi to say ye fa bibi episiotomy ebia na ye twa wase kakra nti ebia na ekro ni nyemwu ye se na medi kan ne dia ekro ni nti se na be ma enigye no aba na enko se o hyeso na ode ya na se amefim nti e wo se me ya se me kunu nya mi nti na ebia we mia we na dia da bi but say ekro na wu na bibi e find provided whatever within 2 weeks. Okay. And you know, me ma mutie ye say on say or the close be ato ho say ahoden ni ho de a 2 weeks no wonka ho. Yeah. But say nyame adom no wa fa no ho afa ne ba ya te ne ho na ekuro bia ni ho ne ho den de 2 weeks de obetimi akọ. Minu an mo ma mo ye mfa ma wo mo so atiase ha mfa mo atrimodin ya te se man mu bi no eno ye atrimodin twan obi wo kra ye so wo nyem kra no a eho na asizi onya hwe onya so we are this is 6 months enye ho enye kra 6 months wa kire kwa branesa enye ba wo kasa mu no wa kire se bia ye CS na ekuro bi mu ye ana ye twa na se na nwu di a eno de 2 weeks de mu wa nti ono sa no ono so bia bosom ba ko ekosi 6 weeks between 4 weeks to 6 weeks. Okay. Aha bosom ba ko ana nti se anya 3 months oh da bi 3 months de kwan wa kra sa ya na ye ti se ase bibi si wo ho ase bibi she dan ko so sa ho nti ya wo wi a e ho ye intact bibi ya kama ai bibi anse ho da bibi anse sare na te kan ne sa bibi ya kama e bi kwat me better than before. Yeah. Uri here wo do ahoma so sare wo chichi ye de ti ye ka se gya o se ma memu na nanom nya na oba obu a edu abosom miensa na no ho akire na gya no do fo hye but wo as a midwife pani a wo ka se ridi na say ya yam fom so bebira acha ho pa te o se sesa ya adwene I was say man yes sesa ya adwene ba mema bi on so o musuro mema bi o ho a enta na ya close no sa ba ma ni sure and the plus ma wo ba no but say no na okunu ne pa wa fa ma na debatable obetimi akwa outside nti so akwa obe ne den obetimi aka say nti no I think say you just have to give in. Any problem be baba eno no ya was style a was ye any style that will be comfortable emma wo mumienu nyina. Okay. Aha say bia why it's there section na person no kunu da e bia oda so a ebe o ya so obetimi atena ne so aha obetimi ebu mu kakra aha so that a chrono pressure embeto chrono so wo uyefo no so ai na dia asemi die
No, okay, fine. Ebi ane ukuro no woodie no onko brene de. Inti na meka no nkita hodie na nkasa eni se eye ya wo kwan bia so. Okay. Eni se kwan bia so no Oti yawo. Okay. Inti no so wo hwe na ekọ baby a wahode ni ntimi so wo se wotimi ba out na nkasa bia baby ekọ de ebi ha me ana se bibisa. Okay. Ti no any minute na ya wasi bia na wontimi nkọ rounds bia ba ko pe na ye. Di pesa wahode betimi akomienu na miensa na se ebia se na odi efia me de abena nti so se wo ma obia. Nti obi aba mo ho de complain bi sa abada. Pa. Omo se dey. Oh, both sides. Obi one more say be man no pese oye bibi after ebia 6 weeks. Obi akwa 6 weeks awaba weighing. Now wa be report it. Ni amanati asese hwe ni hobiem. Inti no just obe assume you assume a position that very comfortable to both of you. Near ya say ya na mema ne nka man ho ma inti no o ka che oba na okofie ebia na akwese odi ntro bia na atesem bi na oka. Okay. Inti nka after nka midwife nka after delivery no be pese bia 6 weeks in a year ba hospital nka husbands no nka ho. Yes. Na afutu obi wo ho in terms of namu no anka MultiMedia ma awafo. Okay. Ba ya na nyasa na te. Intense sa. NyinsenNeAwoɔ na wutie Adom 106.3 FM. Enen komo no oba awo awie no se obesa aba back ne dofo asa hia mu biem. Ehun komo na ye die no nti wo a wodo de ebo atrimodin no munyai ya kire yen se na wotwe mienu de se bibia ye okay wo nipadua mu enko ade a mutumi ye na emema no nso a mo ama calculate ade a o ma adwunu mu dada se oba na 3 months and 6 months and santi no wafa ho wen crackers wo monten no eno nso munyai na ye nyina yankeke hu mom na fei yentumi mu ama nigie no emra eya hape na obetie eye endpoint nso adaromenti ne yenya ho edi enkomo bia etise ye nti ya akoho na bibia kire wadwene se wawo awie kura na infections no ne ade sa no eno nso endpoint boa na mema no nso wo problem wo mema no nso a eno nso endpoint boa nyarwa ahodo bebre na endpoint edi ho adwumanti odo ya akọ na ne woni ensa wo so sebe ya nyame beto ne nsam na brebia nso otimi abebo ye chidom na nkomo bia tititi sei ewo ya wo mu ye nyinsen mu ye matetie mu no abrebia ne ye nya ho kwan na fe ye de ababra so a comment ne bi ewo hono ma Yabekin kind na Benjamin John say hello mame me show live wo Italy nyame shira mame ama ofori enso ewo ono so ehwe na makuma no enti akuma ono so wo ye nche nti we de topic we na kwama no pa nti mfa mo menua na trimodi na biem 2 weeks wo atwam kora no say ono kwa mzo wanya ba 1 month nti wo de ho akire bo no ye ni CS nti eno no se no ho odin dia ho okay nti eno no abnas mani wa boaten abi you do all nti me sure say abi oni montia Mabel enim say I had ex with my okay with my husband 2 weeks after I had my fibroid operation eno obi me sure eno so it say so obi e fibroid na yakoyi amano a ono so enemu no it say oh yeah na yetaka 6 weeks but they said they waka 2 weeks she anya ne dia like we are saying okay dia obe comfortable mumienu no muka na muti ase na mu say yakone se na be ya na makone sa na problem bia ma okay nti sa na asam na wakanyina de da ho no ye samumienu no oba ne tissue we okay nko de na bibia ni hode a utumi ye after 2 weeks Isaac Shumasi papa ya da se wasa babie mo ehwe live from Israel Oshe, I think is very short 2 weeks. Okay, or say sister if I think is very short 2 weeks, you know. Or no ne dia no. Oh, when be me manua almost ro no to ono no see 2 weeks there. Or dream say esha. Okay, na kwia santoa amo say you got yourself the best midwife. Meda say papa bi. That's how to say wo kromo da kranza na wo pie mu a nyame hira wadwuma penti e na nkrofo atoa wa ha. Wo mo appreciate no. Nyame hira mu nyina asam agebre na mo share live or Facebook Adom 106.3 NyinsenNeAwoɔ na uguso a wotie na wo share nso wo Facebook na nkomo ne sex after delivery ho enkomo is there a way enti yan show
Yakoye we mu nyina wie after 2 weeks na your complications be e wo ho ana. Sa enye enanum na the complications ne ba no wo ho. But bia na say dem di kan no bia na nipa kro no yete na say ekro ni wuye ne kunu say chenchina ache atwan ene wa mama nkwa ho de ene mi so me kọ baabi ma ni bi bebre de amenfe se na ebe ya ma ware no ebe ye nti na ode aye nti eba ne sa na obu ono ma na obi be ma no so nya botre enye ne boko within that time no gidigidi obi timi nya te na wasande aba obi so wo ha onya te na ferie nti se me ba hospital be ka sese bio me ku na afa me oni me ada na mase ate de omba not na fie de ne manema ke kana afi de aye bad but I think say e ba ne sa o so ba ya sabia ho na ye no ye hwew. Okay ti wo se abotre bam mema no mfa bufuo enkoso do oba no ho odin bi obetimi aye but enye gidigidi sa obi so wo hono ma o hwa kakra na hwa campaign for say otu okrafo no na otu ejama no sofo ye fe ne say momone sofo because obi wo no ma throughout the pregnancy no o ma ne kunu fa no ho Canada nti se papa ne te se o meri awodia na o se ekwan mu ada ho nti ono so ba ode accumulation the akam ni nyina na ode ba nti no me say emrepem no ebie no so ye ba be kasa ne ye betimi aye no se na be ya obi abenya abotre da ye na enije abefie yes bi say man mu bi enyem anu ano no onyem ye but obi o nso enya ne pe obi o anenyim mu no ya no problems nti be ma no me say me ma ne bi ehuro ade pa o oba anyem kra na ya na no ho kra ya ne mobo nti je say onko ho kra na nka mpese wakwa ma bibi kra akosi na ha nti ebi mo emema bi ye fiero pa wo msuro otimi ya adwuma no so edru stage say na we ya no hwia enye ye glorify Tibua, I'm pregnant but I always vomiting. Why? Glorify minimum your first time and I say the edi can ye say me say NyinsenNe yidi fear kaka cracher na o ka honte o se hu emre ko anasa bosomi anana wotwe ko a NyinsenNe di fear ne di eba ewo Nyinsen especially say your first time body no ebe react kakra to sperm cell no because onim Sadia ne dada any awo no any ho ne manema systems ni nyina affected in one way or the other until say ebi abu no my fear no by 3 months na ekọ obi so ha obetimi afia kopem say obewo so it differs intino also we share adekodo obi on ma bibi wo ho a ote scent particular scent bia na e manefia na watwe fi ho so utimi identify ne ma fia ne ba eno boa bebre e ma esutimite enya sa so a baby akwa antenatal no so okonko ade a okwa no aboso ache obstetrician na anasa midwife awo no okay to glorify Mr. Wanu ye and I dear no na Frederick Esiedu say Abi you are looking sweet. We are proud of you. Nyami sure yada se pa Mabel enim say wow nice na the topic na ye kan ho na akua kumi or say thumbs up dear yada say papa so also o hwe munsua de enso emfam free Mabel enim say my sweet midwife are you call Nana Kwame enso wa for me or say for me I will feel pain for her. Nti Nana Kwame no ono no eye ne ya Nana Akua Asantewa amo midwife ba kope na Abigail Mami, I'm watching you. Okay, yada se na abino se oba ntamu a utimo se wo kromo ankasa ofri kolebu abanya resabia ene ene ne di nkomo nti ene omo ekọ no a wo nim na adwuma nso ene atoa yen e wo Facebook a wo mo ebo na baso sa no enkomo no sex after delivery no ene yedi eho enkomo enti se koba se fine na ebi ekuro na wu nanso ebia na ani na ebi ewu nanso inside na kakra wo ho ene ye ne yedofo ko hia mu na ohaw kakra no ebaye ede na oba no beye ede abo no ho ban ana efutu de na adokotafo betimi aye abo no oba nko ade a eya ema ye mfere ema no ma ye mfere mema no so mo mfere
obeba no abeka se bia enam kwan we sunti na ebia me hu se oya obi abe mana se after sex no me hu se moje bi ba na se hoye me yasin before I maybe have sex no ye be examine ho nyina na ya hwese bia problem bi wo ho no ma na ya ka na solve e bi so ha ye hwe na e ba pa ya betimi advice so e bia ma ho another 2 weeks and 1 month depending on nipa ko no na ho odin se na mi di kan no ahodin no hia pa di se na ho odin obi ane se de ni kro ewu obu ha kro tu na 3 days na okọ obu ha 1 week obu ha 1 year obu ha so it differs nti depending on how a won ni betimi heal no eno na emma sa ha wenyi number but eba ne sa so emma re mfisa obesa akwa ya sabia. Okay, question ba ko pa memma nyinara nyina oba wo pam say hey ade no mabie ne tire de ante say firi mu abade ne ate thread ente say kane no memma no complaints a omo edeba no 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 kre say ye wo a akosua no ebie depending on the size of the baby akora ni tini bie mu a eno ano no enko back back bibia ko back it is a plus and a minus nya wo hono say e be depend on nipa no even say na yaste ahoden na e wo honom no on say e muscles into a best stretch na baby naba baby ni bawia I thought that baby ni bawia o pese ko back crack ko bibi wo inside untimi nko biem obi wo honom a owie kwa ye twa na se ne esa pama o ni kunu timi be kasa o wuwie ye de ayeka masense ne na etie no na em say ya hudie no so ahunidie no ye di ye hunni no ema no eka ho bi nse owuwie a mose bie kakra na wase bie ye environment no ebia na inframai mo anketenkete bi nam ho nti wan di hunni kakra ma wa no ho na shada ankoye ntenye emu baye no anasa ne tete it doesn't matter na sanya mani nyas me hu ni se eya na efri adwenim be ma bi wo ho no ma e wo na adwum da ho da se na yiwe ko wo vaginally ono awu nko ade no shada anye nti obu a onko ho kra bi na obi so ha enu nti obeka se ne o ma ne ye ne e no nkasa enwo onye cesarean session na ne de ade no enya boko ade no hwe nko ka no bi opt for sa yes because na dwene se owo fo ho nko ade emu abi enso nti sa anya sa kra hey I see kasi subiem ye wo a machine se de tie a ye de nyem ye no ye wo a sa it can be better it can be worse depending on how well we be crow any my hono no e was set to say bia wa ye twa wase kakra na say wo no wase te kakra e say oh we na ye crack ye fe ne crack enya ade wo say sheda pam ntie bia fa enchini so kakra wo wase na sablon kakra gu nso a emu ededa de mu na fa wo wase na bia miken obi abeka che no oh eduro bi wo de sha wase a na bia akọ contradicting e kan no obi oso anso hye pa ru ankasa okonoa no na afede okonoa no anu ahoma na sese de pam no so eno aye ye fe ne dissolvable chese eno ankasa enane nti no koya na afede wakotete ne kra na se ase ebibi memu hankasa no eba no nyama concerning yase be ma ho chese nipa mpese obeka ho asem bebe nti ne aya wo mu se nipa ne be na adwen se ode ba ya sabia no na adekode na ache se nka me hu se eno ane na me hu se ade enti se ne etini biem na me ko report no obetwen eno na ema etoda na etse but enye bad oba your doctors are almost so much juma no they will go there almost repair pelvic floor no bibia be kama okay etina je say we no e wo se ye hwe ho no mu ye de midwives actually yen after birth no enu mom na wo se ye na mom ye nkonko fefa bidro bi ne ade bi enkokeka de mom actually ye no ho na se ayi no ye pam a se ya te ho na te kakra ye pam no etitia ya CBD etitia na fe aho ni nyina fe aye bete atiti kura ntia no sa na ese no aye west I was out back I was out sama na make no obi de timi tete ete kosi ne to no ho no e
obu akwa o jane na ya na akoda ne fistula inti no sade ne si foforo na nya akrodo na bra fistula na ye kan ye no do eno ne de asa wo twa ne tokura wonte dwonso ne toilet ni nya na afia tu abom yes se no je so obo diaper enti said the midwife pani ye ka kire ye no ye kase yenye bibi wo ho no mu a yenye yente ye nwase a yenko ho back kofa bibi anka ho ti se kodane fistula de a waso be hye na afi de ne papa no nya ma ho kora esremo ene topic no ehu hia me yie me gidi se wo nso ehu hia wo enti na wo Facebook a wo hwe yen sisi nyame enhira wo abi yentie o yentie eho no na ayi wo mo aya na wo so de other helps bi ekeka ho no because obi ho wo a ono no pese esa chete se kane no enti no akofefa eniema bi asa hyehye ho sa de na ye enye me mfa hwe nko ho me fa hwe enko ina bede na ho achete se kane no o ebechi sa ye bede se na chi da dia sometimes a very big kegels exercise na mpesa o kama on say o man we size perineum na say as a jones or pese de na pese wo so johnson num na wo pelvis no time bia o higher kama na ade na wo de ko ho na ankasa no ye ade ko di no wen processing e kwan be na e fa so a eduro na obi nipa ko ne de abre no di free hi nyama be na eduro na fefem ansa na wo de ko wase and then nya wo mne say wo de ne say wo de ko bo wase keke ho ban but e ma sa de ya bobre ne tie no etimi didi kosho na afia akoka wa wo de na no na eko wan hwe ye ochina ko se na what say ka cervical cancer wan sema sa nyama ni nyina aka ho na ebi mutimi ya na then akọ destroy nyama bebe so I think say wo hwa ho ye wo ya exercises any ade na say provided say minim say na mbese chifa mu but hwa ho ye di ho ni dwara na pa dwara enyume wase kama mfa nyama bia anko ka hono hia garlic bia ya she asie ho hu niema ebrepa ya be tete niema hye ho enti sa yi massage ya ye ken no na wo se say ye focus ho exercise na ye wo ya so ho no kiremu ye kakra se dwonso dewa edewo na wo pese wo je o dwonso no ho no menyo so wo sa hold no ti anu ye na for how many times wo be ne say wo de sha wadwum say fan say dwonso de me won twa ma dwonso ne nko a te bia wa sori anopa wo de sha wadwum say fan say dwonso de me na me so me humu a say na me then you hold on kakra na sa wo coffee kra obi won motimi coffee na you win ntu be ye kakra boa sa wo start ye time a wo nyinsen nyina akopem time okay nya sa wo be wo no answer David okay NyinsenNeAwoɔ ne nkomo no ye nyina ye sua de bi na me first timers no muntie ma me fisa mo na maba mu foforo nti no wode ayi ode ase hoje nti no so pese o prove ne say after birth kra no gina wona so nti nkomo we no kɔ de ema wo emema no so ehu kakra wo mumu no emma hu ni suro bi ammo enchew fisa nyankopon na ade bi o ye bi aye on shedan meye we na wi a wakɔ na the problem aba de hia ne say kwa wo skills na wo gina wona so ye no wo bete no so na abi meboa o reduce skills ne kakra ena make obi one man before obe wo no na bia emfa ne say missionary na eno ne dia en say nikuno no eda ne so no missionary no ana omunima but because e bia warning ti ontimi nda ho ana bia you can do something else okay yeah go there san come your skills something else and ka wache bia ti say wa commissioner bia say bia set up bia bet na be man so ana say so that una you be like una wo ye juma no una wo control you be in control nti unim how to move enya wo ya na say however when they see us intimate na so CS mom for no mutimate na so instead of sending pan better na so yeah CS wait me atana so ya twa na say was an say e was so kaka yeah eish
yenko hoda de ntino na menka nyina mo ho munya no boko so wo ho de nko ade a ye no boko Patricia Kufo say God bless you my sister B and Bernard dun so UK nice program ya da say Idrissa Dauda so hweyen wo Birmingham ya da say papa Jen ye udina famani so Scotland UK and wo abna smaniwa boaten ya da say and Ruth dear Junior Amponsa after 2 weeks then what prevents not to pregnant every time I turn a bro for no I say okay we also see a very important question and also maybe san obi aka de na me femra mo preko o si 2 weeks se bibia you okay na bibia ho odenia ye nkohye so wa 2 weeks you na be wie na wo kote mako na se kotomu a ye be ne den and yes sir whether was the opponent we're holding on because a drew bear 6 months when Mr. Assistant to me a pressure no to a jay at the anymore. Yamia don't know I wanna be beer and see and one day not 2 weeks or quite anymore. I worry for I feel wow for through on couch will PBM to obey a day. And then you have to protect yourself. I know there I was a safe sex. Just protected sex. Okay. I know for the first probably 6 months, 1 year, protected sex. Obu on my way out, Misha IUD, Obu out me any of the family planning methods or bebuano. Because one I wouldn't name baby, I would fear over. And soon I'll name send a wookun so. Neni je agrona ho fa ntu nim so you be on timint na se a obu ha owuwie ya owuwie a yetimi sha ayide okay ntu bu ha owuwie o se de mo fa hye me obu ha o me fa pills obu ha e be ma ne condoms na wako use okay nti na say 2 weeks no nti nyisa ne de no ye deliberate my imagine some benyim dia you know and the my imagine but more near imagine so that you protect yourself against the pregnancy until you are ready to deliver again. Okay tiane na ne masumwa wonye ready ntinam se mema ne bebrede afa ehu so no anya wo so osuro but oye sure pass o ko ho pressure wo de koso no ara no akonye mo ba no tiane sade obeka se osuro but you say family planning methods no bia bi wo ho eno so ubetumi aye mama share DJ Freedom as during my wife's birth she had a CS but she gave it to me to fire after 4 weeks. Okay, after that day she was still bleeding about 2 weeks. Is there any problem about it? Okay, DJ difference the CS 4 weeks or manish so after no or we na bleeding to also for 2 weeks. A problem there. Oh, 2 weeks there a dorsal. I don't think so. Ebiana had the fufro. Okay. Or cast after 1 month and come back. Case ebi nipa be resume on menses. Exactly after we like that. Also be how we are 2 years, 6 months, and so obe resuming the menses. Obe menstruate be obe buninsa. Obu after 3 months. Obu afe. Obu natural in female. Obi so so was so young menses 16th. Now on the 8th, the next month 16th. Pepe no. Obe so cast bleed 3, 4, 5 days. Make us say a be na in menses. But I say 2 weeks. I think say na problem be ebewo. Nti bibi sa ne de also go back to the clinic. Na ferry say oba ko ka say na me ye nti na say moja kakra to me. Hey asemo nti we na wo kakra ma misamra na escape me kakra. Nti say no say so oba wo a na o ma breast milk no. Yeah, and also is a form of family planning. Yeah. Nti obi o ho a ne period na emma and no do o wo ho an wo you then e bia no ne dofo akohia and ya kan so say wo ye exclusive ne pa ya and also is a form of nti no better na adwuma ye ne fine ni nyina ka ho na em say yeah avoid this early sex after pregnancy no today na me na me hu say surely we are me kwede me save bibia me menstruate but still me say me save because ya we are so ya funu gina so symptoms na ya feel no we feel it for some time it's na me di kan ka say me ma ore mfi say
you have to put go on with protected sex. Make sure say avoid it unprotected sex now, because protected sex then at least we are 100% sure say nekono, especially first timer, because your first time now unim say 2 months time na menses beba, unim say 3 months time na menses beba, me exclusive breastfeeding, but after 6 weeks me start menstruating, intino say me who first one no, second one minim say ne kwa me go ka say me yalam the friend lactational amenorrhea method no so manufu so nko no me fa ma adwen nkosi say because me cycle no start asesa nto so be hwe say the wabobre no etie na you know you move along what she said there also be say ya study ye hu ye body no system said ye bibia ye menstrual cycle no said ye ye ni a nti na wan hwe ye be hu an say obi so okwoti mako no wasanyem 3 months 6 months no wasanyem benachi no obi wo hono ma said dem di kan no e bia pressure no dos nti u dey jack be kra na me dweme but no we fi say date and time ene ye di edwuma no nti e bia neni obo akora no we fi ne ho ene say we nya malaria bi ene say otimi no anti malaria na say bia ye part of after delivery ho yaw obi wo kra na neni beba no ho so no nyem be say 4 months 3 months already and there na ama pressure be feel and yes na mema no edwane say oba we do mo no ho ban no eya samo NyinsenNeAwoɔ na utie Adom 106.3 FM na medofo ba ko de ne question about say most of them do the withdrawal method and it fails them that's what they have been doing. So they always come pregnant 2 or 3 months after delivery. The withdrawal method is not safe. They should stop it. Obi de no midwife penny ba ko no so de ne de aba no say mema no pe on say obema bi a ware say no twempena wa use condom a ware so as baby use condom to no on pe de she rubber ho dini so mo apply withdraw no withdraw so ya na B2 B2 say say ya so mbe hu na be 2-3 months na asa ashim yes nti ano sa ande na de ntokwa ba nti na make say man kasa no we say empower you in all areas of our lives unnim say na me maware no etie me kunu pen say anasa pen say nti no wo be boaboa ho for that purpose but once na say na onye hwe haya manema meye basa ansana anasa bia madafo bi ye ne se nti me so me ne sa mi ho esno wadamfo no na esno wo nti we di asam na waka wa ha no ema no mom ye very careful because ekoba say na ememe wo ma say yi ahema ne say na mo ho ba na da ho bom saa enso enye se me da ho bom a keke eno no asam no NyinsenNeAwoɔ na uguso a wutie Adom 106.3 FM odom so yensua de pa wo no ene topic no a ye di ho enkomo no ifise ehia ye papa man no yakasa monya family planning no so na ise yakobo mo bibi so enso hu se nyinsa won plan ye na koba sa pe na de o how ateti bebre na aba nti mame midwife na ti he no working so won plan pa dia odobo ho ban se be ma no kra so onya wo ba no na bo ho ban fi se ba eda wo so a problem enti no moma yenhwe emre no aso ma bibia phone lines no ho na adofo nso emre mu bi na 0302 216561 0302 216561 ana 62 na onso wabemu na fein o questions bia nso a wo no yetimi aboa ayia no eye nso de amount mamensa mra biem helps no sa oba ewo a ode helps be hyehyehye no ho okay yenye first quality yenyi ya no odome mo adwodo oba NyinsenNeAwoɔ so oba wa fa ho afa oba nyame hira oba me na afre free here nwumre we ye obi ba JK achewo topraman mama no mama baso ene adwuma pa moye na me pese me bisa se o se oba no wo efa no ho efa ne ba fi be 2 weeks kono obetimi akoba no madam mo o se be ma so ye koba ho anofo no ka ho so no fo no betimi anum bi
ama aboa ma oba no kofo yene bia emre nana. Okay, send ya wonu ma wafum na be maintain. Ma fum be ma mebo gumebo. There's a wow pen for be anum dada. Bianum kasa. Amate ma me midwife be ya no e de ama NyinsenNeAwoɔ foforɔ so ahoma no so. Odo me mo adwodo ba NyinsenNeAwoɔ so. Mbacho me di uso na enyumre mu mpomu te sen. Yakopon adom ye ho ye me gidi se wo so ho ye. Wo free ye. Mbacho me di the Samuel ameka se fi Sun City. Sun City yo yenti. Mbacho mpese mi bisa se oyire ewu wie na se onye ne mensese kura mensese ne mba uni ni hia na mwanyisu condom a obetumi afa ye funu na me fan se afi baako na mensese ne mba. Na uni ni hia nso wa ma ho ban wa anya withdrawal bia. Mbacho wan. Na se ne wa wani tu e be kom simple. Ba de nti obetumi afa ye funu se onye ne mensese no. Midwife be yi anu ama why? Mpachi o me da se Nyankopon hira mo. Hira won so. Ye da se papa ofofro nso wa homa no so. Odo me mo adwodo ba NyinsenNeAwoɔ so. Ma good evening. Vicky. Na o Vicky unware na o ade na abeka. Me kumaka akla. Yo minti o. Besem busasa so obi wo ya. Consideration ben na baba no so. Obi ye den a. Oh yeah. What's it then? How about how best sir? Come on. Yo, enti Vicky no onware onye hwe nso so obedi sankomo yi. Ofofro nso ahoma no so. Odolo radio no maye ne nkasa. Nyame hira wodi ne ba bi afre yemfi. Edi ne video nkasa free afienya. Afienya papa yenti o. Apacho meyere wa wo say 1 month 2 weeks ni na wa mama ko ho ba na mi suro onyenye mention so na ba mi suro say bia na nyense na ba na o ye no wo bo ho ban apacho David na wa anya withdraw akra wa apacho David bra ya mompa ye mama na zibe ya no ama Baba on ma complain bia se bia ni ade. Mpacho de ebi. Martin, tu dia ya wa koto test kit ni bi na yan testing he. Why? Mpacho yo. Me da se ba midwife for how beboa o. Mpacho yo. Me da se ofofro nso ahoma no so odo me mo adwodo ba NyinsenNeAwoɔ so. Yeah ni o. Me da se minu aba na ofrefri he anwumre. Ba tom frefri akra osu. Osu yo yenti o. Me pacho minya topic na me yes dineti no. Once 1 month 1 year and a half ni so na wa na minya pain. Okay. Can you hear me say midwife and say what asem ni ye papa? Me pacho me yes minya topic. Be 1 year and a half ni so e wa me start pain o my baby o boy Adom. Okay. Yo. Na what's after frobium? Pacho me fe. Okay, ba wo guso a wo ye process a do be fefro. Pacho Bebe ye. Me da se pa. Pacho Ofofro so ahoma no so ye low radio no maye. Ye da se wodi ne ba bi afre yemfi. Hello, Pacho me di. Hello. Pacho ye tie wodi. Pacho me di Mary me kasa me wo 37. Ese me mbisa madam say me nyinsen first one no omusi minya ablushu na amuye me CS. Nti mpese mbisa sese menyim bioma mesanya saade na me bleedi pa na museminya ablushio me da se mame midwife for how beboa o me da se pa ofofro nso ahoma no so odo me mo adwodo ba NyinsenNeAwoɔ so Pacho me di eneni first day a meeting program nti me nfi a me bisa me pacho your family na me pacho me benya 9 years so me won it Niko hospital you say me won funsi wo no funsi nti o mama me drum ma fe drum ni sa ba yesto nti ne fefu na me ti bisa midwife say bibi wo ho ameti aye na o wo he o free he me fresh station chenya mbo a yenhia okolebu ai but midwife beboa o obe kasa why oba won tansakura mo ani so ebru nti don't worry why me ba se na nka metimi anya midwife number ana oria okolebu a no we mo do mo form number to ho this ye share okolebu why yo mate I'm sure
Okay. That's it. It's me for Franco. Hello. Oh. Me friends from Low radio, no, please. I beg you. Me to me 19 one. Okay, Mate. Ntikase. Me so me who 4 months 4 weeks. Never starting administration. It's not yet true. Be on first one to 6 months. Oh, Kafra, mente radio no mama feedback. Mente why any producer and kasa actually ye beti. Ye da se. Me emfa ofofro so ewo ahoma no so. Odo ya mo ajodo ba NyinsenNeAwoɔ so. 5 but from me Hana me profi adenta. Yo. Am pasa bisa sa oba owo le ba echi 10. Once I do Hana busimi si afafu. Ibu also na awona acha na ye be 11 months na say 1 year. No afa efodium na no na 14 free oba na say free dem man. Sunday emu mienu. Also oba na wo express say owo ni 10 na say problem na ko free dem man na say free oba. I don't be na dey blame me more oba na say ope dem man who ko too much na oba na pay na enu e free na say free dem man. Entina mama midwife wo kire yen say nti wo ba no na ye very careful once about pressure na ba beda oba no so enso oni be ma no na ye so eba no wo ye agu so nti hwe ne bo ho ban okọ hospital na no makasa o be kire o de o be bo ho ban why okay this is how you da say me da say pa NyinsenNeAwoɔ me sanfa another calling odo me mo ajodo ba NyinsenNeAwoɔ so. Okay, ntino my yenhwe na de yenya sesia no entumi enya no okay before e be yi ano no am say asenya ofofro odo yemo ajodo ba NyinsenNeAwoɔ so. Hello, good evening. Mejo so papa na free he. Me so free dansuman yentie o. Pesa media kakra me pesa me busane se se oyire ho che eba atenka na eya na ye dem because my wife na think na che answer na banche ama Nyinsen entimema. Ma worry for how long the Nyinsen entimema? About 5 years. 5 years. Now we are sure say ya think kan we chirintia. I don't know. It's not me bisa no. Enye no about midwife on so na mo try then na mo year so far. Koko hospitals na wa kokolebu. Daddy. So chenyamboa yenkokolebu na busa anti Abigail ase na yenhwe de be wate nyame beye afie be simu de mu benya bi wate inshallah eda ase papa yenfo foforo so last caller wa homa no so odo ye mo ajodo ba NyinsenNeAwoɔ so oba wa fa ho afa oba mo wo de oye pane a na wo frefri hia nwumre yi me pa cho me ka se school junction. School junction. Yo, yentio. The fashion person, bisa madam say, life guide na yomuto okrum no. What they calculate with this na no krana. E dey omuto okrum. Life guide. Life guide. Me fashion. As I come my nurse hunu ade na guide be ye na. Me fashion a book dey omuto okrum. Okay. I'm not sure any no life guide. I'm not sure no. What they calculate you menses no. Me bacha. Yo. Mr. Odia say confuse you what you also da call midwife na na atenase na ya. So and rely on sa obi de na wa ye no. What you say? Me bacha. One day before ni so but midwife wa ha obeboa won ni ahwe no your topic on its own one day ye be hwe na ye nyina ye de aboye ho. Ye da se papa. Okay. Yadi calls no esi hantino yenko midwife abi ho na afi omwaye nse calls na adults nti yenhyase na yenyi ya no ye time no so aben kakra fine. Okay, me da say me start no obi ka say onya abroshio na okowo a second one now obetime nya bie ma na abroshio no ye dey placenta no separate and sana
unse o say akra ne ba ansa na placenta which is echade no ababa etoda yes very life threatening but yembo mpa say it will not happen again it has no cause ankasa wo beka so tshie obi wo ha obi ane na adwem but it doesn't really have known cause intino yeah na ebia baby okowo ye no on tan continental on twa ne scan on hwe ne niama nyina mu ye na on kan chom say the first pregnancy no onya abortion intino na ye ma specialist no and obi so bisa say obisa say after 1 year na say ne yire no emu ne nsae na say one ne da ebe de no be hu say obenyima na say onyim ebiara winim da nis messes never started into sawanya lucky na say time woni ne kohia no ovulate dia ene na papa hon dia na atom ama ho chaba inti no ebe ya epa kakra na mba ya na ya ahwe yie oba bi wo ho very smart although on started you know o keeping the old menses no esha cycle no e de bo ne ho ban kakra obi so ho ya na onim ne cycle ni mpo and we hu say ene manyima na asese ono de no an say kwa na eseko inti migina we so abeka life guide no wasem eno so ye bibia because nkofo bebre enim cycle no nti ebi mu so wetintim enwume bia omoton nti sa wo hweso na wosua ampa eye adwuma emma said yet and now obi bisa say short inter pregnancy interval say so 6 months one fault mummy no nya fault where there no one is to be blamed wo aba no wonim say wo ba wo na fe na when you 3 months no akwo na wa nya 3 months first born nya 2 years na wo sa akonyim na wonim say na me de ne tie na obekoso ade a won't me mlebi be man say ono na oba on chen too much if you say oba so a so no unsha hu yes and so some mienu tina say I wanna kasa no enye single person decision e wo some mienu tina say na mo jitum say sabe ne pese wo sabe brese say na be ya en for hamba papa bi ka mama say program o say so many me be shia na so wo ye nche na se no fusuro ne ba me dey me say o se anu so ka ho nti no obetimi de wano adi nufo no agwa wo nche ebebo ndi sa wo twe na ba dia sa wo ba mi ne o sa wo ba fie go na na mata so ne sa wo ba ne dey ntimi ka se no so nti no onya hwe nti no I think say eno any asem ne papa bi ka say ona na wi atna mfie num ni it is not related to the orgasm. A man naturally, ya ho che ansaba. Intino, ebi ho che ansaba, but most ma ho che intino. I think there was so specialist. One kofo treat fertility and infertility. Ebia say nyamika makuma ni bekwa me de number beja obetimi afre. Hey, na o number bia da ho for college na say o cell phone number. And the mesro so cell phone number the infant to what number be on thank you nti asa questions nasa questions nasa okay nti adofo sane ne de nyame adom because we hu se me nua ba bi ka so ope contact nti no aka nipa ba ko o say oye ectopic pregnancy am a surgery man but pain or incision site baby surgery Mestre pass obesa ko ayasabia na okoye surgery no won na wo de sa complain akomo mo na mo ye nti mo na mo behu ni a ekoso most of the time ni ye de surgery sa wia ma wo ye post surgery no ebia scan bi ni ahwese bibia eda na akwema santi ohana se ohane bro no so dia ene na bebi okoya yema no o so sa ekoho abiem okay yemfa sedama endpoint
homeopathic clinic ye do ma say papa me so infections and aja sia wa boso na mema no obema no anya problem ya na hu sensan bia begu ho ana hu sufita bi wo mu ana nyarwa hudo bi a mesro ene nkomo ise kura no utime frɛ wo mo so a ebe me de 0244 867068 0244867068 omo ye free scan no so ekoso nti wote penu akoye bi na yare bi wo no ma ne ho no no ato aso ahwe hu nro na abena yentie ayi number no na fe wo mo a pese ene odi nkobo no aha nti yemfa number no na ye time no aso anisa aha pacho wa ready na wa bossa number we 050 874 1686 Vodafone number 050 874 1686. Okay. Mr. Yafa, Dr. Dienso kan ho man what is 0244 867068 0244 867068. Yanna Abigail abena Siama as papa na o fans wo Facebook na o chimai ba Kwame Ofosu. That's my girl, oh Abigail abena Siama, you are too much. Wayada rough. Peggy Stone is here too. Good job. Yeah, that's papa. Nana Samuel, good job. And Dominica in Chitro midwife papa. My bon oh fans too much. Ay, Mammy for sua kissy great. Ne dear no na fe won't be Faustina young fo. This is very important message. Okay, Nana a queer kumi. Okay. Let me see it Bessie. Hey, we no be here na Naki Dawona looking stunning sister-in-law. Hey, Abigail. Boy. Then the over G show no boss. Wow. Nyami sure papa abisi a fro o ba ye na wasaba be nyoma so atre ye. Ye da say papa. Enti for final word etudwa ema yanyemono ya wono yeah gusho wonom ne ade no as a midwife to your foy efutu pa hia me pa ay antenatal if your doctors no do so papa na omo hayen omo yejuma na ede mayen if your doctors ne yadamase no mo ejuma mo ye na eya amunsusu esa na ma a contradict oba hospital I say okofia ne ma me say na say nipa na especially first time ma onhu nia onye papa nti ye wo antenatal school ba kolebo a ye antenatal school twice a month Saturdays, the second and the fourth Saturday of every month ye antenatal school pregnancy school wanyem uni wukunu waba mabetie wawa ekonyema ebe faso uye CSA ye ma we episiotomia ye beche obibia ye beche sex during pregnancy, sex after pregnancy, how I be space ma bibia nyame admo ebe ba wa be recording nti mo next one ye da be mo next pregnancy school no ye be Saturday into next 2 weeks ye be fufu okay ene ye be plan ne ya ba ho na ya be bo wa ha se no bi atie bi nti abi ye da se na ye da Mr. Nso ase ni production ye tight o achiro ho pa bo production no Dr. Hilda Boy so nyame show papa your bo prumu a wonche no abie ye no aboa ye e production yes nyame show Dr. Hilda Boy mabna duwa mankwan so nyame show obawo afa ho afa oba na Dr. Shine Aqua producer extra say guess no we chire Shine ya de won adwuma mu pa medi afia mankwa tamaklo na Jamestown je ko nso oya de eyi na afi wasori na fidie na chi ya do foforo nyame shiraw adwuma wonim ha emaye mmere nyame shiraw bia wa wotie ye share ye like share ye nyame shiraw mo da sane nkwane ahoden wo ho nso a ye bihia